Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Ya ka khoi Wah Myntdu ya alti yong president yong ka chru ko di khat ulai ki lai le ki cheta chadali yong man sket ki gujo yo yo sket ni ura e ti nam rom yong ka khoi Wah Myntdu yong ka jwai ro bi che ya hapo ya ta nei liang ga Synjuk Waheh Chnong e ki ku do wa yo man ki yu chet ku tram yo yo ki do e plan ki chet ya have a line TV yo le am go go paket ku yo yo sket ji jo Ka Synjuk Waheh Chnong Jowai, kala synniang dak song jingarap kaba arpaw jartingka, syaka seng ya ka Wah Myntdu KYM, banya kon mukot duma hakmat ka yeng bishar jong National Green Tribunal NGT, New Delhi, kabala bu banlong hak arpo tarik nailar arjar pesan. Kani ka jing synniang kalong banyada ya ka Wah Myntdu, kabakir saudong ya ka Jowai, nakajing syak penjat penpra ke bami nakajing shna yak srok Jowai bypass naklit tershi syatre yong riang nalwar kiwei jing penjat penpra ki bakta yakawa ya ka song jingarap ka Synjuk Waheh Chnong Jowai la IT ha president ka khu ya ka Wah Myntdu makro el pariat ha ka jingalang lingkat ka balalong ha ka khat khandai trik nailar U Vice President ka Synjuk Waheh Chnong Jowai mari kuoma arkiu lalu ubala penya ya ka jingalang ulai ro ya ka sen jam jong ka seng khoi ya ka Wah Myntdu kabala shim kya ya ki kam ki ba dei hapo ka Chnong Jowai katba u President ka khoi ya ka Wah Myntdu makro lam salan ki pariat upen pau ka jing sngungu ya baro ki bayadan benta ban kershan bat synniang jingaram na ka benta ban penya syakmat ya ka kam Shwa kani ka seng khut ya ka Wah Myntdu kala yok pediang ya ka song jingarap na ka dorbash nong chiliang raj san hajar tingka ka dorbash nong lat thlebo san hajar tingka bat dorbash nong lom yong kejam arjar san spa kumju na uma dawyang bha pasa chairman bat ma da uchwa chalam secretary ringkat ki dikhat ka ye bharta society Jowai san hajar san spa tingka ta nei benta I kamu bha ya kan ga san khoi Wah Myntdu punyo ga khmat yong Chnong Jowai kam ju ga jentia kam ju le ya hi bro ko wi nei liang yong nei liang ga Synjuk Waheh Chnong Jowai pediang boromi ya wara ki members yang ka khoi Wah Myntdu yu dei am benta lang ne ni hagani program mo khem yong hai wa kama de tibi bato wa daw em ulai yele na khoi Wah Myntdu chaita chak NGT hapo Delhi hai wa kam ga Synjuk Waheh Chnong ka wi na ke Synjuk hapo ka Jowai ka ba ki Waheh Chnong hi woro ki Chnong hapo ka Jowai di chimenta damani iwidan hi ibuit damani iwidan hi bor o pai o yo ye ki kam hapo ka Chnong Jowai hapo ka so Jowai hi woro ka wi na ki por ki kam ki wi to hapo ka so Jowai ka Synjuk Waheh Chnong ka dia de ko u tho ki lat ki luti wa kamon upun miat penbha kamon u lai ka sarkar kamon u le ki bonjat ki luti yo u miat upha ka Chnong Jowai kamo wai lat ka jak hai to wai chhe u de yo ki na do na chwala nei benta ka Chnong Jowai ro wi ka Synjuk Waheh Chnong dia le ro yap ko de ye wan ra mulumala kamo man gat ni hai to wa kamon pun khoi ye chhe po Jowai ta hani ben ipor le hai wa de yo ye ki kam yong ko ki Wah Myntdu nei liang yong Synjuk Waheh Chnong li chong par khadi wa kamon le wa yu le ai hai to wa ni kani le man ko wi ko benta man ko kam yap kam im apo ka Chnong Jowai hai wa ko Wah Myntdu man ko wi
kawa sa yagi khanyong ka chnong jwai ki nong chong chnong ha po chnong jwai hi ro ko wi hai wa ka wa mtu le man ka ko wi ko ker wada ya ka chnong jwai hi nadu ki pon na chwa ko de am ka prom de am ka de man ga ko khani kam ka sim mtu du jo angi ti ine liang yong ka synjuk hi snaw de ti man sin wo khia ko wi le ai ne benta ai phai miat yo man ga wa mtu du ko ko yo le ko man go wi ka wa mtu du i de ka ta ka man sin ha ta ka nong rim wani hai wa khodi ye ka khoi yong wa mtu du i le yo contribute các người đi cũng tọa vào ông ấy uy như cái này có paisa có uy tọa mình có đáp có ulai như lệ cái chơi tai chơi hi hắn đây uy có paisa tọa cam cả bọc cái nasib có bên e có bọc cái nasib yung man ue sket cái có bọc cái nasib có cam một mình dùng bao chơi tai yung man cái job man the job ngay ở chân ukro hi ibertut yung cả khoi yung wa mà tu ukro ibertut yung cái chnong jwai ukro yung ibertut hapa cái chân tia hiểu rõ có bi Keloi mensem yong pi, ibu pi ke jingit klik, nei benta yong i genong chong chong, ibu hajwai kam joi le, kani ka tawiar yong i ka menteri. Tapi siango ya pi beraya, pi ibu hajwai, kami kok beraya. Kalau kani ka dak kawa e pin ne, kani ka muhar kan tiar, leman kam ong pi ka bok nasib. Ibu kam tam i ya koi wa menteri, to imensem. Iperkat yang pi wecim mentah pi hakani kakam kawarakhi lang ibara teman ka jingbangki mensem ibara ginong chong chnong entah do haini langban ne ka jingwan biong ka synjuk yang ki chnong na pi ki chnong bara ka jala Meghalaya la teman ka upai ki khmat la to si wailai da wa ta wa ka synjuk ki chnong banta ka le ta jingim ka ta ka ko kunbian Secisen, ia kini kajing ke yang pi, ini yang kau wa amtru dak di siango, pedang gal ada kau mensem, wa kawi la kini kajing ke yang pi, uman gal ka jing mensem, yang kita ki advocate yang pi, ki wana ka Supreme Court, ki wana specialized ki to environment law, ibil la to siasu khana la to, kini to malu ka thai, wa chil chong chil mari tip ko ya kani ka kos yang ini ka kam yang ini ka menteri to ko penbiang ini ka gal air ka boarding kan daw chi ya kani to ka jing yang pi wan ka hakai na i esnya bahai to ini men chim gi men ko khodor i ong gi to nei banta ka jing yang i gi baru ka tabiat phim ya ya kani to ka khubor lumban ni wa phi gi he chunang ka synjuk he chong jowai wan ra ya ka wi chen na Segawin ke benta kawa i gatu yu dadat danai i wacha le bor thambor ya ka se mentru gi i no ro gi benta de yo de ke nodi te vem ka gatu nagani ke NGT to chonga ka bichar ka arwa arek ke principal bench kani to ka principal bench man ka khri tam na ka NGT ne no ka Supreme Court yo ka environment te hagani ke jing chonga ka arwa arek ini liang yang ini the manchwai ke parti itu, the final affidavit yang ini, mata wah kajing terang yang ini wah ini kian kiwa pungkop ke bor ke iada, untuk environment law, nanti wan ke water act, kini kita kita tahu penbaik wan nanti, wow penbaik so ya ke sarkar jelas ini, ya ke JHDC yang ini ke katakan ke bor schedule atau upat ke gilom giwa tani la hak mentah nanti kini di an kam kata tahu jing angnot yang iwa ke NGT in ogini ki an atau wa kini ki an ke ko da environment ke water act ni tewan ka sewage treatment plan ki waste management kini wara to kam ada ini wara wa yo i beto ma kamantadu kam ke jing da ba ni ka wa mete wa Ông Sancho, EMBO ke council yang ni, JHDC atau apa yang diwa, dari sang siu ada ni, akhmat yang pergi Synjuk Waheh Chnong Jowai yelam, maka ni liam yang council, hari ni besi, dan kau bisa an lo orang, batin met ia kementeri, nanti kita kau pilih kita kau mengabar, dekat kini kisnem dah MI ini, ben, ban, an hadu ni beraki kami ni dekat Chnong Jowai, ibu bawa kerja tiada ki, tak ngot ini, beraki yang mulai menteri lah. Kadang man
Halor kan ni NGT lembaga an ki wal yang dari India kan ni kuat itu mereka. Kenang moga council ki yang ni yang ben go chuna no gi an kat kam ibor yung sikli. Entau chuna go gi an ndre yang man ro ko penyak ko yang kata ka poisa ka poilan kamu kan bahap penit beda. Mereka kata ka jing terang jang not yang ni sekawi wan doa kat kam ayo gi nong chong chno yang Jowai bro hantam Jowai. Kira le bahagi na do wa ye thamtam ida ko jam datip yu tarna haywon no I report haywon no I resi ka plastic ini wara niliang yang ikho wa mtude ikho bala ye ka ye phi nong yalam yang Synjuk Waheh Chnong Jowai wadap charang skiat phi chimpika ka rai okit oba I helu upwas kot mo ni halor gani lengbai ka su yang phi lengbai le yang phi kinong chong chnom that's nas waki jehab mem dera kai gi chum tro hagini gi chisnam tam gi na asna kama jo hagi mem de yo mete bon sen da mana po ga liyo ka berum aw na ga mantadu yo jo pungku pandai go gi har jat ki ro pungku pas hagini gi sinam do wala ga Synjuk Waheh Chnong Jowai hai ko de yo I de am ga jimena de khret yang burus ki ti basan ga tuan kami yang Jowai Municipal Board. Hakani ka kami yang each NGT Principal Bench. Jowai Municipal Board to kami daman ko respondent na ka party hai. To ila wadu ko hai ni to kat kamaman ka join committee ko da constitute NGT Principal Bench. To wan dipat ko ho na December musnu da. Ada ni yo complain ni. To dilipat ko waro ka juma. To heta cham ko to nalor ko urban ko Jowai Municipal Board. Sem ko to Jowai Municipal Board am ban kam le ki kandon ki an ki bato uble am tam jhap ni tebon ki vitwan ki tiar ditar ki mar ki temporani ki yusan ni ten heto nei ka khandao ka mantru no kini wala ta hai ni ka Jowai Municipal Board da man party ka jingan tu ye phi ki bhech no Synjuk ora ya man ego ka rai yom ka yo kra lang chi option yo board de ni yi hukum ga NGT man ye kra lang hente ta pengkrak yung ong sarkar Meghalaya nama, the council nama, the Jowai Municipal Board nama, the PHE nama, the BWD, wala ang department, the tourism wala ang the water resource na. Ikra itsaprang sams, itsaprang mo kaya ngala. Imanda yung pengkrak kami hukum NGT nama ko jo. Kata dan hi, kajingam tu wanra pia po ki jingtep yung Waheh Chnong wala. Di idan hi kementeru kat kam macam ni, kat kam RTI ada file ki lock ni isna muda. Wagamungan ego ko nai ta to pa 5%. Ni phao 8% to wan ga to am tru hi. Ni di daw man himi ga perkhat yong hi sneng gi Waheh ialeh. Wa IVM aktif IVM hi ro kar khu ita iso man. Go pan in to pong lo hi ni ki. Ta ga mangon da am cha chno bara ma. Ta ga manu e nei ta. Ta IVM hi upan bahap mi chu ki pan nei ki. Ta yuti wa da khi skhat pasen non ko. Warok inong chong chong tabi ada ngaman tadu. Hadok warap hadok yo ki malaki nong sui hadok yo ki businessman dayo ki hagani kana dayo isbita. Ini warap ki Waheh Chnong mensim yang saman bila yo mensim takhi. Tengah kata niliang yang I teman I menstak mi ini ka register to lah setai te arho arman ki herik te fermani ba bha tam ba ubyo. Kamu ongi Chami iwa ka mantru ka hadok ni ka bukod ita yo ita ka mala jikliya ka mantru hai pat yang baru yang iman ni dang bi tang ka jingle li ko mi yo hajwa dang hajar li ki long yo hajwa ske ni ka peji ngai kat te panam kam ke go ben ko dang di ka ala bon ki wakhi mala ki no skim yo te di sum gi ka te sak ki ka te ngai hadok ni am wit wo ong gi mi khniam Payok khniang nagar ko buwan ichi na wali sum ki pligi wa khwe na bon go bang go khwe s mantru sta yo ya gar kha bon mada bang ya gar kha ro mi ok tani ti daw ki te ki dak chin ko na yo we chami dan am gaji me ya kar mana ka tu nai mi ma saga jiti uman ko garai yo sta ga ka jarla yo I waro kham tam ki wa ko am jan tia ga I na do ka mantru ko kupli ga mangot ne ta ga mantang kini to yo tenet ada kata dan hi te khablai chibon Waheh Chnong Vice President Secretary
Extreme versus Synjuk Waheh Chnong bagi padba yang warok ialeh Chnong Jowai yang pi yeni mense meluan karmani yaumi an ki sayyidu sayyidar hakmat perthaman dari yo yang dia iya retis